Sasa lakini mama, njoo nini tena yuko unanifanyia? Nishaikala hapa saa mzima yote. Angalia na kinyasha kosa kama afai kama atoke. Kisha mimi ni fair kweli. Utarudia ama mimi nijiende? Angalia mama yuko unanifanyia. Na uzi chofata nicho ndeka none gajao. Jewe naje gufata gutora amamese yanje nga. Ayava bayaretse arajabuka. Ariko nga anye ngo ntashobora kwinjira ngo ntafunze ngo ku buryo bwo bahinguriro ngo mu masashe ntumba. Unajua kama na vile vinawafikia kana she tunatumika transport na she vinatufikia. Mwebwe gute? Mimi nakwambia unaendako na unabeba vitu banakwambia sema hapa binetika hapa habitiki na tutafaa masaa pale tunangoya sema mpaka batuitike tuende. Manda uziki ibyo bintu bikubayeho bimeze nk'ibyambayeho n'ubwo ahubwo. Wewe ubaye iki na? Yewe ni gencuruza inyanya nkazambutse umupaka. Itomati. Ariko hano ku mupaka bazetse zirambuka batezujuje ubuziranenge. Zigeze hakurya bati ntabwo zujuje ubuziranenge. Ibyo biri n'abantu bose. Ubundi twebwe hano twebwe badutegeka ko tugomba kwambutsa inyanya ziri mu gakontineri zifunze. None hari hakurya bo ngo zigomba kuba ziri muri kamyoneti zifunguye. Wamuga numva ibyo bintu koko zakumira koko. None wumva bidatwengeje. Ibanze hariya ngo bigende gutya. Aha ngo bigende gutya. Kuwundi mupaka ngo bigende gutya. Oye birasekeje. Kuba ikintu kivuye hano cyujuje ubuziranenge cyagera hakurya ngo ntago cyujuje ubuziranenge. Reka tureke kurira twidogera ibitagenda. Turondera ingena dutora umuti. Mubyumva gute? Twebwe dukora ubucuruzi buto ngaha ku mupaka. Tugiye hamwe. Tugakora ubuvugizi abategetsi bacu bakiyaranja bagatora amategeko amwe asa hose kugira ngo tworoherwe nawe. Mada icyo gitekerezo cyawe ni nyamibwa. Mpere ku bacuruzi wacu. Umve nanje mpera kubi wacu.